Ebusia mesanso emobibia akwaba e de by emergency Ghana TV eso. Ene ye story ayen saka ne ye maame e wa ha sei. O de nasem bi abase abemu bi ene ne ba enyinsen awomienu. Na sisia na abemu ana aye na adwen se onhwe nkola no. Na awehosem ne se ne babai wa ne efimo. Na BP yale ene ma akola ne efimo. Nti yebekọ akola no sha 15 years a BP etime ku no. And nti yebekọ ne akwakohwe video de nti a akola 15 years according to my men or see akola na di 15 years and odi wuye. Nti yebekọ ne akwakohwe de nti a akola 15 years BP etime eku no. And nti ye nchese ne yebekọ ne akwakohwe video no e di aba. Subscribe na like na share so e ma afofo no. Mami atesai Pacho me pacho ye fro sen Pacho ye frɛ me akus tenewa. Mami akọ so frin na bae Pacho me fira twoma bɔko. Atwoma bɔko awie ide mo na sompa nkomɔ mfa mo awo Pacho me baba ya ekofa branti be friend Solomon. One ne wo mamienu na wone na omo wo no na won hwe nkola no. Nti me ba no ana na di pan kakra na ode hwe ne ma no na mpa ne be film. Kura no be film nso a eye me ana me hwe nkura no. Ne nkura yi egu me so omodidi omontade hye di bibia ye me. Na me so na me ton semina kakra na adwuma no be ye basa. Nti nkura no school no mo ko mapam omo no tifi. Na me so me yobakunafo me so me kita mani bi. Nti awa na me frɛ ne papa ka kire ne se nkura no ya pam omo school fees. Nti o meboa na ye nso ye mmoa bia. Wo se wate. Afidi ye frɛ no benada ye frɛ no wanfa na de chi fie da ye frɛ no dabi ye frɛ no na de chi memne da kwasi da wanfa na mse dabi ye sa boy mama anfa na ma mama ye den ma mmoa me na abrante na me hwɛ ne ma sisi ankura no ti fie ti mama Mami na wo se wo ba na nkasa no o wo henfa Pacho me ba no wawu oh Uba no de nkwada na ba wiase ni mum awu Pacho an e na ba ma no de oda so de owa Pacho an e na so won ne won hweba Mami wo bai sa ba ma oni ne wi wo hunu ne da Pacho an na me ne obasa akulasa no ne maame ne wakulase e won kasa pin wo sade ho ho na na ye wo oni oba ne wo sen no ne wo two mienu na oni ne wo ba ko no ye nyina ba ko so oni ne wo ba ko no sasa ata na hunu ne eko Pacho an na adan na wanti mi kura misa wo ba no because ne ama nko ye start free ba ko na nko mantwa so Pacho tema wo ba ko no na be ma no po na didi mu po no na edene so be ma odiska be ba me aye aduane ama no fama na de ba ye ne se ono ka kire me se na boy ne wo brikum na boy no ka me ba ne ka kire me se boy ne se wo mla magiska ama no fa no to adwuma na me ka se de bia nko hwe de wa ye ono sta ko se ma eye no kure wo se me meje na kure ko ye wo ko ye a wo ba e ma de ebu oduo Mami ase asamu a wo kan wo hu mom ye me nwanwase ne wo ba no because se obi aba oba ho ahyase ye no wa hunu se ne amanye den enkoye bia so ofre ni breku ma oba atan wusuro eno okra di adanse se wo mami kra wo nhye dan nim be ma kra wo ba no ene ni twiso meboa Pacho minimum no Kunim ne kwan ben so kire ne maame ye wo mo ho a ba bia ne ye wo no be ma ne ye adwuma ben be ma no obrekum no ho no o no ho ne de ne nim adwuma no ye na ne maame de ye ne maame ne wo ho na wunim adwuma be ma ne da bi Pacho oba no adi mfie sei Pacho na mba ne ku school ti ne wonya 15 ya pon na abrampa Friday ya ba adwuma e bobo ka sei mintimi ma me yampon why yempon why yemfa nyame behwe yen why ana wonti ase Pacho wonti ase because aya me nwanwa sebi mi asuko no ma me che yi na me ba nyina dum pempenso obi na wakwa akofa ba ema bia edu ba bia edu sa time ma no ya na enya ma ne mpo akora bia edu ni teens mu a okofam ade bi ho a wo wine ne nwai
enti wo maame no nanka wa ma wonsem wa ye den kakra na wo di akire kakra kakra hwe se wo ba no betimi awaye a empo kra na ye he be makro dia waye and aha no wo ba no e wo 15 years why am I no enti 15 years dia bra na be ma na ekwa akobo enti maame enti watimi aye hwe ha ma watimi ne wo ba wo baako mienu afei wo ba no ede be na ku wo ba no ye nwura ho mpacho na ayese ewuma na ahohye ewuma na ahohye ne ba na ye de na aba ye de ne ko ye friends doctor mu enti ewuma anti ye de ne ko doctor mu no ye de ne ko azie enti ko zie ye ko dura azie no na yare ni mu ye den na omse o muntimi ye den enhwe no na ye de ne ko ji de yare na no omse ye oba no ye kokodu ona yare ayi friends doctor for ne say ayi pressure sata na oba na di say 15 years na pressure yaku no maame hwe baby anke be ka kire wo say wo ne waku ne oba no ma mpacho mentra ha nka se be ma na aku oba no da ma mpacho tama e ba sa no me ba ne kasa ya me say na ne papa nso afiri mu ese me ko na mami jina ho jina mami ni wa se mu abobo omuya me na Abraham pa won say single parent na ya pa won say be ma ni free mu ni nti no akura ni mu so no ayeden it is 15 years na say oba no waje won sam o waye no won say won pekasa odi kan wo na bakan no wadi mfie sen ba say tama onyem no nyina no nam no se na 15 years fane say owo na bakan say wa oni ni wu mienu enti owo na bakan no wadi mfie sen na say 15 na mu na owu mienu mpacho dabi enti na say bi a 14 and na 13 e na na Abraham pa mi nsem bi say metia na me ba bi ye me ya because odi ba beba wiase na be kwa wie ne bone akora 15 years pressure atimi akuno pressure nke ye mpanyimfo yade no 15 years no watimi awa ma adwendwen ene aha ye akuna ba ya na da so no hwa ya konofo bi oda screen ne so etiefo mo de mo mra Facebook mra mehwe abaya kama tuntum kama ne skin fe na ni mu da ho timi ama be ma asa wo life se be ma no ehimfa no wo ni empene ma wo pacho wo sunyan pacho nti besi ne wunya nti adwuma kora be ma ne na nsen me be ma ne da so yi pacho be ma ne wadi mfie sen na nsen ni mfie die minim na nsen me ko ye no ho a akurase wo me ko na na maame me de ko me ko ye no na maame ne ka kire me se ne ba ne se wo be send sika ma nkola no nti edu anwumre no na maame ne ka kire me se wa frɛ ne ba no ne ba ne se wo wuram a wa ye de okọ hayo dabi aya wo ka wone ka nnua ka obubu nnua nti ne ba no se mani nye anopa na wo ya anopa wo be send sika na mde amankola no nti me ko maame ne ho se me ba wo se ya wa nya no na me ba samre me ka say sa ba ma yisi metimi aka say one o ma ne kora wu mienu no osan ne oba fofora wo ba bi ote ntam ne ko hu ba foforo na wo hu no nti na won hwe me ba no na wo ne wa ready so do baba ne ma na ware mpacho da bi eti na ne one ne tene sasai me tama akura na me ba wi wo ho no aba tiny bit me mistake bi a eya ne mu oya o mistake ba ko aba ede na wo sa wo ye hwe ma awufo nim bi wo ho a wo kọ mo ba ho a kwan ya omde saa be ma no so oye o so onye kwan ya omde ne be fa so no eno kreti ma be ma ne bo hu bi na nka watwe ne ho nanso aba tiny bi die be ma na de na odi dwabre obronya bi ana mpacho da bi ede na oye ma ho pacho wonya hwe maame no nya hwe maame na boy no na ne maame mo wo ho nti wono oba ho mako won ta ma ho oba wo benyin sen no na odwane ye na wo ye ni sada maame me enko ahoma ne so na ye ne bra no enkodi nkom e friend ni Solomon bachan oyi ni Solomon bomodi anese nya no na King Solomon mua samre ne yire no mkra bro 300 wo ware ahodo na nti na ogidi se oba nke bedru ne so Mrs. Champo asemu ite ho bra na ye ne be ma ne nkonkodi nkomo na asemu we die
Friday ma expect bibi say. Na me expect say nke bia kaneba na Solomon na te say. Emu de he. Solomon na te say. Solomon. Hello. Pa Solo. Yeah. Wo adwuma mu ana? Mbachwan. Na adwuma akwọsẹn. Akra. Sese minim sa ba be show pa bro nya ma ya ma adwen sa minu na eba bedie. Mpan. Nyame aye awie. Solomon unim akosua tenewa. Mbachwan. Akosua tenewa ya odien. Dinu de me shede ni ba minim se bia sa na refer. Nti na se unim akosua tenewa. Ebia din na obo na ebia. Uhunu. Na din ben na wo hwe akosua tenewa na obeye hwan. Fa wadene fa ho na mehwe. Okay. Ano big friend ta say or the case be about by din de me shede ni sa din no. Unhye da din ben na Solo din mo. Fast baby I no onu nim say. Okay, I say obo but you want to do no dey on me shede ni baby I no. I think ebia obo din am. Yo, ene Solo wo se ba bi o won ye friend akos. Unim akos. Gift. Akos, Mr. Akos, yeah. Mo. Na say gift mama akos wasem na me ka kire we. Mbate. Yo, ahini Solomon ye fi ada ye te ha. Ye pentema kwa akodi weekend no say ye hwe asem yi. Wo se won ne ba gift ya wo mienu. Gift ni nso so wa free. Wo free mu nso wadan wa say enka wo man ka bo na won hwe wo mo na nso so. Wa bo wa bi mfiri ba bi ama. Solomon adentira. O timi kire mu kire wo ye. Enu nti na mafrɛ wo no kire mu. Thanks. Me soro man paki na nka me fro na nka sawa. Pa Solo ye bre ne ko mesrɛ wo. Crofo cases bu akire mesrɛ why. Atia. Semni ya ne se. Mena ne ba wo na eduru se ase o ka sem se fi on skani wo de ntino. On timi fa o man tempo. Eje. On timi ma hiya nsa me bu mi woni ni fi ebi no ho yan system ni nti o mon ti ase ma me ne ba ne de. Entina na o de ne ba no kokuma ase. Nti anche bia na me se ase ge no aka ba mi. Na me ene abusa fo ni sia se ge na ka ba mi dia mo so se fi ni ba bi dia nka. Mo fa nkora ma nka me nyere me nhwe mo. Omo ka se so omo ji 40 million. So man fa 40 million namba. Omo fa nkora nyere e ma no. En so ojuma sotro ojuma tra ka en so mini se ska no wa. Ida no mo se man fa se ska na ma dia. Omo fa nkora nyere e ma no. Na no wa no frame se nkora no ba ko e fitu se pite na omo species 2000. Nam sei nkora pitu ni pitre 2000. Na Argentina se mo yidi se nkora mo de mama na se mama mo de ne kusku a ne papa mo mfren kan se bia me pese me de nkora ne ren e kusku na me hu se bia school na yeko no e obi an de o ma na bako e fie ya e wo school e ma akora e fie nya enti so de akora na kusku a species ne ha ya ni pa no nya sika nya de yintia me hu se yo man kan se me ho ba na no wa na mfren se o school fees 2000 enti me fa se kan mra na me se nkora no mo ni se me man mo de ma me de Argentina mo de ko kusku ma mo kan se me se ya da ma ku kusku na ma ta kana tu se na fi na mo ka se me Solo kan se me ni se kana won tin madam Solo who share gift na gift wedding fie say. So dem ni fi ya be fin sa me ko me shere ni fi Solo wan ka se wedding fie say. me ko 6 years Gift ye nya ne ntia say gift we no 15 years. any hoda Na no wedding fie say we no wedding fie say. any sada 15 years no what me to nkam any kura sada any da 15 years no what saying. 15 years no to no E no wo school. no wo mama no Na 15 years na mama ka David no 15 years we nye. No we kura how many years ni O we ya di saying. O we me kura me na de yo musi entina se me de yo muso mo fon kura mama ntino me no
Ushia no na ojina saying. So Ushia no go school, nti no ojina saying. Na gift no go school. Ushia gift no go school. David na gift no go school. No say no na me afena. Me na afena ma babere ku mo no. Ogesiwa. Monso Mike ne mane mame. No go school no jina. No kwa Jesus. Form 2 etu umame mpo umame na mikunu no tama ba sa no anyense ne ba no nyanwu ye no na mikunu se oji na fidie na akro ko school do obeji na fidie mantua no so okọ school for ntre na all the no ko school wanyem ni nyina na ode ko no obobo pa nti o sha ase so ne nyina na ode ko ka nyense obenyense no na mba ye befa ne ko nkana anya obobo nti wuti na kra ne nyense ye no ana enti solo enti wo fa oba no woni mu mfi a wadie ana no ane se wo bonu suhum sawamu a na ne na wo poli mienu solo enti wotimi ko hu abaya abusuafo mpo da se mene be ma ma hye oba yi nyinsen wotimi yes ade no Ohini Solomon Ohini Solomon Mr. Mini magic here, Mubeya Ma Solomon Nakasa. Because question I mean no very important to me. Ansani ababe hwe kwan a ye betumi de nkwadano afa so ama asumdua ba. Na ya na ye kan nsem bi se ya na bi mu didi agro. Yetimi wo nkwadane ba wiase ne ye gya ye ho a na pataku bi ache wono moare. Pataku Solomon. Ewia Friday ewia pataku Solomon. Etimi anyim obi baba a chese onu kura woni mu mfi a wadi ama akwada ya ba ya timi awo mienu e the pressure ne se wu de frat azefo asase so kwa ama maami aba betena onu na emom na eba be kirem na ye ne bema wo na ba akokora ahwe ya ye sa akọ mienu Mr. Champion bremo na asem we no wo ye ne hwe enye ye na ya meda ase wo hu se ewiase no ya na me hu se ne sebi ebinum eye wo mo niam out of frustration any petimi ye neme bia na san ko fa wo half fro asan de abre wo mami kasa wo so ye kurani na enkola no egu no so enti san kora no krampo no won hyeda entimi enhwe wo mu ye bia enti wotimi wo se ne ba no che se wo to na sawrama na se akora ne timi ye ne ope akora no timi ye ne ope sesi ai no meba sesi ai menya ne ntie se Solomon kro no wa block number yen ye de frɛ no enti maame ya mesrew bomade ana fa ne mfonyin sa to mo fa to wa ma ye na Ghana fo nyina hunu Solomon te bia wowom ene kwan a wode obi baba ketua bi afa ye wo mama na ya ne ye gya wo mo saa na omo nam ho na obia ne omo twempena na obia ne omo wo akwada abaye a wawu metimi akasa adwendwene ena aku no na 15 years wenya BP wawu ko ma meto aso e akoda ya sebi oku school JHS according to ma me say obobo emenkra krampo no ke ba be fa no akọ ena akoda yi sebi a ho kire nti o se subambo ni bi nti o se den yo ena ode ko fa empren na ma me na nsema ya wo kan ye me ya ba ko ne se ekura na se wono ma ya wo mo etie no boy ne ma me woni no pa ya wo mo te wono mo but boy ne de me yini se na wonim ne ye baby anom te na boy ni wo enti wonim boy ni nim boy no esuban ene wonim adwuma ya boy no eye na emom no ne maame na kwakohe na damfo na so obi oni nti no ene wo gya no ho edi ma no akwara akwa ba ko adwani a wo de kwa woni bi be me ya ma ne kapra ma ne sempo a maame ya wo de oni tu no so ono so no wanhwe no ama akwada yi kwa ho yehiam na wasa trase ahwe na ma na kwakwo ne to so emi Mr. Champion Ohini Solomon waba ho ne so pasolo madam aha me won sem bi se bi ma wo ansa ne yahunu kwan a ye de nkwada ne befa so pasolo nti abaya e wuhia no no na wonim so ye man no hello pasolo madam me say abaya e wuhia no na wonim se oye akwada me bisawo na wonim so oye akwada na wuhia ne hefa no utie mitie o onya me no gift na
Cause of 15 years, no, mammy, I got 15 years. Now, what was it was saying? Yabusa, who was with him, or Bana, Wako Fan and Naomi, and win him the age. Me, Satam, and I resting on. And I'm named to one. Nay, a minute age in an air also near 15 years. Now, 15 years, I've run across the Panino of VSA. 15 years into VSA. Say, when I ever was out. Say, when you ever was out, Oba Penny in wedding VSA. Panina, all 9 years and stay 15 years. Yeah, Oba Penny, 9 years. And I get one was hello. And I get one fear saying. Hello. So long, Miss O'Bucket one fear saying. Make it try and send about one and send about one to no crabono. And shut down who's the bucket one. Onenye say what's akwa na nyenye say ti me ba me na ni bo ni nuamo ye kon wo me ba no o se me ba na ko gba adwaman enso so solo ni gina ho na ba ne ba be ma ni gina wa pepepepe mfia kwa ma me ni hu ma me no ne me kon ye say ne ba no nye one me ba na ewo ye no ma me ni hu ni ba no pos na sa o ka che se me fa nche no na sa ne ba no ne me ba ne na ewo ye na ne ba no akura ne se ne ba no na ma me pa ma cho na say oh na magu me ba nanim asese nyo ne na we na makoma hu say oba ne ne we ya anti solo no kasa no akura no hwe ne da solo se oba no yesi bp ne ku no wade hu sa anti bp ya ku no omo no de omo ye na makura hu ye no to mo se omo ye atra ye akura no nka o ma ne tena anka bi gwangon mo se mo pese ono baba hia ono ko kuma ase so what I Yesu to say ka the time beto ne yade eso etu amanana o say ka the time beto ne oba ne yade eso etu amanana oh David say wo de enti untimi nka say iba tuma ti ebe enti na ma ususu say so wo nchen ya nka wanwu say babi o mo de ne ko ye no ene bia say ge bia de ko ye no de ku hu na ma no ku e say to amana no ko onyale ena muka se ntimi mane ma wale me nti mo de no ko na mo no ko kumase ena mo no ko na yale ko bona o ka se bp a sa no e de me na mama na nya kuma yale na se sa won hwa won manti ena aba ya no wo dwendwene e wo de anya bp awu solo na ga ni wu amani yes ni enya yes wo de wu ye enya yes a wo de wu ye se ye buta o se ani se me na mama ga na wu na se sa eno de me amete ye meka sa adwendwene nkwada a won hwe nti na wo yere no wadwen awu sa na me meka no definitely as no mo se me hwe akura no yes won hwe oba mana ka tema na ga ma minute ha nti gisa wo twen receipt ya idi adanse ye se nkwada nyenu no na wo hwe wo no mo nti se bia o diska esen na o diska nti ma me bet maka se gift ni ti asa na me se gift ni ska enti impra do se na wo se ni wo meska solo eh meet me ade a ma we ni ba ta ma ga ni ka ba bi no ai shi ase ke se ga na ba bi dia ska ni enti no e je nkura no ka mo ka yin se mo ba je 4000 me bin 4000 wa me se solo wo se wo je nkwada no e de amahwan se nkura ne de me na me nim kwa me fa ada se no mama me anase e bi se ba de o bi ma o ba na se nyame fa sa ma aya kwa na ma ya ka ba bi a ese akwa na eba bi ma na bi ma na nim kwa fa so ba yere me ji nkura mo se ma ji 4000 ada akwa na mu ni se enye me ba na ma ji 4000 na se solo wa ware wo yere me pa cho dai uni yere enu ti na wo je nkwada ndi akwa akoma o ma me no yeah e wo he fa o ma me no te o se o ma me ne te he fa owo ba bi a we mo na resting ho no bi na get it na ho no wo nti wo je nkwada ndi akwa akoma omo o ma me sanse wuntimi nhwe nkwada no ana asesen enye se mi ntimi nhwe nkwada no me ma me wo ho mo se scan fie nti mu ntimi nhwe nkwada na me se mu ntimi nhwe nkwada na dia ade nti na mo je mo mfa nkwada na ma me na me ko me fa so me de me ada se ma me ne be dia ma ne bi o me se na ma mi ska mo mo nyina ye de nya bi adi o mo se mo mfa na ma me na se mo se akura na me ba ade nti na ge na wo de da mo fa akura mo na de oni nsan akura na ya o ma na mo tweska eso se e ma ka de nti na o mo tweska to 4 times me tiese me ko na ma me na brampa susumu akomantu Solomon na okasa mimi mblemi no on the way am relax ete ho no mi mblemi no sabi me ma wo me baba na so me menti mi ahwe me baba ya be ma oti ne ba bi ne betimi ahwe me baba no ye di ama me
eno ne yakwa akogina de egina yo Solomon madam say mami ti a wote ha nyina no wo say wo pesa wo boa no na ohwe nkwada no wo no munyini ya no abefa wade ko saa mere omususua ye be ya ne den enkura no omu mfie sin a omu pese omu nyini sen biem akura bi omu se of course 9 years or 10 years na ba ko gift ni kura wu ye no se be 6 years ni a wono so wo metie won kasa ye na me ba bete wase yi a solo na kire say enkwada na yemfa wono mu ma wunti e na wonhwe wo mu yes I'm sure ba on say uri ba ya na ka na kure Solomon madam won go wanim wo diska ko ofie ho no emfie say nie me omo ka chin say me me first let's get am ma omo mfa nkura na ma how many years nie me ni ko tuma me anim e na omo fe ni wo fa ka yen say nkura na say muntimi sika say dia me wo fa na ko njo no mo kasa ntie bia me bia mo ha nkura na duru what is sika kan utwa na me yede me de mo na majima da he mo me na me kwa me fa so me yede no mo se da mo ntia se ama ma mri wi no oro ne ba ayi gift na chi ba no e ka sata no o se Dubai o se fa e ka che se on fa akura na ma me nti ono be hwa akura no enti solo how many years nie wo dis ka ko ofie ho no how many years nie na no oba ofie ko sika se na ma me de ma no na no da be na no do ofie rest no na no ye da ben Solomon endi be oko rest na no de ansa no oko enche bia o man tibra ma ma me man sika sen e de na ma me de man so fanko me no ye papa u ya na ehwe ma me nti e bia kakra ni asana nti se me sene ma me sika bia na na me de bia kana o so de mo ni na na o so mo bru ni ade nti nkura no se no ba bia oduru no de na na ye din question na mebisa e de afa wo mane ho no eye me nwanwa bebre se wuntumi ma me muaye ye pese ehunu se the last time they chat work ra wudi sika kwama wo mai na ye da ben me de me no na omukwa na omunim number me ma na bibia me ne ye den ne ba ho na ma wuni obi kasa abusiafo omuntie mi o wuni obi kasa na o sha ase ye me de me no me no me won se nkosi aga o da bi nyesa me no de ntie yesa o se kasa de obi ana de o si kasa no kwahia mi bisa no wontimi ma mi muaye wo se gina fidie so ya me no fo no so lo ya ma tie me no fo no omo ka me no ya nkasa pi no omo de ato table so bema the moment ya obesha ase akasa aya me no na chese sika wa ya gu table so boundaries pi enti wo so lo wu case ya bema wo hwamma ene mema no ma men kan kire wo mo hwamma mo gi receipt yo kakra bia ekobia wonim sika akọ enti ma me hu the last time wa wudi sika akọ na solo wu ntimi kan kire me say the last time am di sika ekoye eni a solo unim say asamu asi na ya raho sempa minimpa aya raho sem na ma me na gina ma we nyina ba ma me na ye dia nkura na undi na ma me na ye ma me no uni ze undu nkura na Solo what be da? Solo Oba Solo Oba won kwa ye ne ho ade wa frim yamfa akwada ma wo amamre be mu Solo obi no obi wo na se bia nipa na frim na nipa ye ne ho ade ma me ncha wade Solo mistake ya wo ye nyina ne say Solo sanyama mu oden po a wo kasa ne wa ho keka ebe ma abusuan akoma ato na Solo sanya wayi waso ntem se abusuan twa abuo bi ama wo na ne o matwa abuo na mame enti medie menya ene ade na enti atimi atwere wa abesi ne na wo ma anyinyi na Solo enti ni kwase ebisa question sika mada oh de lokani ba mama so nyina ba adenti na wa me ye bre Solo wontimi nka nkire me da se mame na ama na ba enti se ye be ne den madam me de ne se ne Ghana na yedi ma me no onye sika hwe nkura no o de o monka ba bi o ma hwe na du no o monka na me twa ma ba je nkura na me nkasa se bi na me ya de no ba twere ho ansa Solo ma me ncha wade ya de no ba twere ho ansa Solo sebo school fees no na wo soro a
ene yen ya kwa akopɛ school ebo ne wo fom na wo de nkwada no akɔ wugitum solo wugitum ana wunyintum wala me pese me hu se nti omo fa nkwara mama me mfa no ntu bra won wa botra manya ama wo no wo story no ye tie story ne hyehyɛ ba solo ento asumu o so obi bawo baba ya na ogina JHS na solo watimi ne na wo nkwala mienu a me ne wo kase abaya na timi awuo yetimi anya abotra ma wo me kura me ma offer say ye pesku a ebo no mpo wo fom solo ni ade nkwala na akọ ni aye na kakra na asem ne yapa na opumasi bra solo wo don say si wo agina ba bia wo gina aka kyerem say chintina ya fa wo mama wo madam yo kan wo mpa ba nti afa bi enti na wo nti ate ade ya me yapa ne say unu sem kwa me ma bedu sem mo afrem say o de no ko stu a o de kwa afrem nipa kan say bia school say na pese nipa no ko we ka na diga omo ni me number na no de no munya me number solo enti say no ya breko me pentam no makọ next case solo enti say ya be ne den sao options now ba bia wo te yes ya mfa nkura mra no solo ma me na ote ya no kro nse da ni mu yie o enti no sao options nya de be ya adwuma say no school no na wo soro a pebre na ya ntena se na ya nya nhyehyeye yempe school e wo fom fa nkwada ne nko na afa ya hwe kwan e be fa so ahwe nkwada na didie wotemase ye bajumate mo enti say no se a nkwada no mutitifie aduane die ne nsem kura so ho ayeden enti na ne kire se nkwada ne kura ofia me na mani hu wo mo solo ena ne kire ya ye pe bibi dia man nkwada na to aduane ye de be ne den ore mate ye be ya ne den what ne saying ore Monday mesino muska Monday say weekend mami solo mami nka asemi ntwa to mami oti manim ye oka asemi ne ho krampo ye mahi sene ho enti solo e ma ho meye mahi bebre Monday ne kwan wa sesi a weekend yi obi e ko obedidi wo ma ho asem ne ye kan se wutimi tu saa na mo we ya ne ye hunu se ni da so ho enti edu bre bi ne ye gya nkwada ne mu ama wa eto asomu enti no ne kyena no enkwara no san na ade ma wo no mu na afi ya hwe aboa ehunu ne ebeye no onze nyina nkan metin kan ne enti na ma de Monday wo Saturday Friday bi ayebu me be fie ha ena anu fie ada yebu me be ena so fie ada ye san bebu me be ya brand bebu Monday dia na sha Monday wo solo enya agro na media o mese na ne china minim say adwuma na enya agro na de minim enti say no na ne china say na wo de ma ye ne afa mobile money number ne ma wo yanyi bibi ma nkwada mfa camp enkofie no mo mpa aduane bi ni yenti amaka Monday on say see na kwa weekend na ade Monday na weekend ye ni di solo ena wo fare wadi oh madam esi Monday mesano muska o de o papa se no o betime nka enti se si asolo me ma nkwada no kakra juada sign na o de ma nkwada yi hello o say me ma nkwada no sika kakra de akodi weekend enti ajuada sign na o betumi de ma nkwada yi o de Monday me mo 500 no 500 Ghana cedis solo yensa nkenske ya wani ba bracha nkwada yi dia make no wate enti le ka mate enti sia ne kura ne se me pese hu omo de omo pese hu ye se wo pese hu ne kura dia eni e fesika ne bra na efe ye ntena se na ye ntoto ne ama wate ma se ye ate enti da ben Monday me ese ne mo o mo form no ba no yo Kelvin eni e fa number ma no na afe on fa nkura ne sika ntoso juada mame hwe minim sasa abre watwa wo na mitufo babit mitu enifo enkwada ne ye de omoba eyeyaka o enye bontin sunika sa Solomon edi ana na oyema oba pacha no nya hwe onya hwe ma oba na nso ba tan kase ye te se wo wa wo masen pacha ma wo 8 entra na se ejebi wo ejebi ti ase meboa pacho ejebi wu a ejebi ti ase me kan yo na wo kan ne say akura me kasa ya won se o kan say na wo kan me kasa ya se wakọ wo baako ukostu wa wo baako wa akura ne hwew
enti nya dan ensani na chi biem enti na ofiri wo kwa be ma ne ho na bo we aye dan na bo ne ti kum na ofiri wo ho kwa be ma ne ho mpa cho ai enti wo pese o kire me se wo kwa na hu no no ne na danfo bi na da fa ne se owo ba ko no wo kwa be ma ne ho a na ode ne ba ko mpa cho tama wo ba ko no na be ma ne ni kuru na yete so no enti wo kwa ne ho a na o ye den wo brekum enti wo kwa ne ho a na o ye den wo de ne ba ne ko na ne ba ne se na chi ana okra me se be ma ne se o mala wo se ye ho no so ne brekum no mutwe enti no meba wo wo mienu no mutimi kwa hwe be ma ne kura busuafo pa asem bi ka kire wo mo be ma ne busuan ne maame ene ne papa nyina wo ho mo ka sa na kire wo yakwa da ne tokwa me ko fie wa na se me ko ka se won hwe nkola na mase no ene ne ma ene me ko enti kitwa na wonam ho no we no black etolo mo ka je se nyon ne na nyensan ye enti wo se na ma fa me bana ma na nwale no wo ne ba ko na nyensan wa hwe no ena we wo akwa babiu a me ma won se mebre wo akwa babiu a mistake we enye bi da e ba hwan ba na ewu ba cho me sa oba na ewu solo no ntene ba bi sana ma me ne papa ni age e yire do ankwada so mo sori o mekwa akwa hwe papa enti wo mfa so ba na wanya mame awe ya o mami tuni fo na afi won sori nkwai na kwan ye be fa so a ye be boa no ye mo ana bibia ankoda na nka me de to anso se mami won se ne mfun so de fense waye na asaba ko ne se sebi akoda no so no mami no wo ba ko no no ne mami ntio no ne na damfo na neda nana ya according to the mami ken won na damfo na neda enti control no cross still no anani wo ta according to me the man church na just say offense okobrekum whereas say akoda be man chen ai wo so nimu boy no poti pati mesi wakoda be man chen no mami dia so say wo kotena ho na say wakoda no kra no ye underrated ai wow na mami ade ba ko ne say be ma o ya wa wo ne ba de wa wo nkoda no e na wonimu say wo ntimi nhwe nkoda yi mfa nkwa wiye na enti ka bibi na nka wo ya nka ne be ma no e be dwere mfa wo say oniska what am nkoda yi do mako private school ye school fees be 2000 be me wo get it as community kasi ne to dwene di ya wo ne kwa no ko sab wan hwe ne material ho ampam na taade enti asa kwa ne ma on ne dwene me de adwene ya nka pesa me de ba ne say omo ba ne say ye trasia enkwa no ba konya 9 years as a 10 years so wanyini oso ba konya 10 ba ko nso ye on so do em say wonya 8 ba konya say 7 and 9 ba na nya 9 no na woni so nya say na ba ko no so nya 7 wonya 7 na ya sika na wo je abrante minim na no this can was it 40 my friends friends 40 million na wo mo eje na say 4000 na ya mami kasa won say enkoda no won mo ya wona na no mo die but won say ya abrante nso so na wo so wonimu boy yi mami munyina so mo te faako eni se boy kura no wo de nkwala ne ma no na woni ne mami ne tia wo so be hu enkwada no e we kura ne se e kura se ya munyina mo te so won te ne aduo ne de mami we se ne se ne awo ka ne to asomu ya ka ne nso so tie me ne awo ka ne to asomu be ma no wa ye mfomso bebre a ne te he meba eye mahipa enti na wase ye tena ye ne tena se na ye panyansa sem bi ka kire ne wie na afa ni ya kire ne se nkwara no so manyini because mamefo ne bi wo ha mo fa ho de ye business afa de ye behwe ne nana no ma ba behwe no enti ba ma ne nya beduru a ne ye hunu kwan ye de ne befa so wo enti na ya enfomso no mame na ye mistake no boy no so sebi o wo mo ntwe no enwura mu ne na ntrase ampene kira kwan ama wo mo ntrase anka bibia nya oba free na ya buru musa ya wo free and free akoda wonya 50 say bibia Ghana ha bibia ye free akoda wonya 50 years ko na mu ode say ana wa ya de yo wonya ha mame so na de oba ntrase na Abraham pam so ntrase ne monitor na ya transia eventually no ye shana ya be ye no kwan be ko papa no ama wadamfo no a woni ne tie no na bibia atoyie hye be kama and after some Monday no what this car aba no mo be san atranse ama ya hye ama bibia atoyie
na school there na beba no ehwo de be so e na ode nkola no ebeko enye private school no ya wo kan me de manwesi me da say na Abraham pa say mi transitive na ete ho na afi yenko second case na Friday we na em say ebufuo Friday pa na edi kofie no na minim say mbu befu say yan kama ansha pink ka me pe brown bi she bai say brown de obufu kura na enko ba bia asem we ka de asem na Abraham pa kajagum na afi yenko so me so nam nim say me so be bu befu say yan kama ansha white wan she white ena me bu afu kwa ya fa krache ne to menchen fane to menchen nana ya media ma metie enne nkoda no yemfomu hechire no akwatiti koko ama no akwala so wasai a wo ye ne dia wasai sabi akuraze dia na wo ho abranti wonti krom oba na se wo de kalipo bi ni niema bi ba kura itudi na chi ye ne yo ni edi na chi eti no ano de adeda awura no wadi no ene na wo mienu ene na wo na wo da Mr. Champo me ka asema wo se ho asema e kosu mi Fred e bento ma Mr. Champo akura ya de enye na me ka wo ti fra na ntoma asema ntoma be na mi fra we ani braba ye nim ntoma fra tie Mr. Champo tie me asema me no wo kan tie na Abraham Pagana fo nyina etie wo yenko tie on se du ba bia ani braba nim ni wura wo ensem ni sisi amoma no enkosa de ekona nana ya krati Solomon so wo hini Solomon so e hwan Solomon enkosa asem no to awo Bible mu Solomon anu enya kwasa Bible mu Solomon ibia da we ya de we Solomon enkosa asem Solomon a otwa nua so otwa nua ka enkosa asem a wodi ene nsemfo a okekan wanya daje so na wutie ni nsem no we nana ya tie hwe se wanti a mema ne beka se mema ne de wo mo ba ya na wo mo nkasa do no wonya agene no wonko etini nyansa no ya tie ni nyina asiase do no wonya agene no wonko nana ya wanya akra ho ade uni na wo mienu he abusua no mo ye 40 million na no mo ka sika ketua bi kwasiampani wanko hwe wan top pampers antohu na akra na wu so free so wo yiri na ma ofiewa anke anyi wada kasika enkura wa mo maduane ani anu o mo kasa bema se enkura ye beja o mo kura ma wa for 40 million bla wusi minya ntime nko eti afidie so kan kwase asem wo hwe no me hwe nkura no nya gimi no sunwan no ne nam mo hwe no no wo baba Solomon di na chibia wo hwe ma mo pam ni free ho emanyina nwane Solomon ti emanyina so no mo nwane munti ana meye se ye hwade Solomon keka kwase utika etunia ka wusi utimi nyaska manoma ade se no peso keka nza na ya me yase na ya o mu kope ba bi ko hinta na to ne kwase asem otisunwa wa hunu se ye nya ne ha na onu abedu anwumre no na ne namfofo frɛ no se Solomon one me ka se na me ye sure so waka ne sre ba kwa to ne hwa so we mom nya na wasi a relaxing obua nipa we nipa bon ni bia sa na otie Solomon kwase asem a odie ye hena kosi eda kwasi ada wantimi afes kan bia ma na semo ye nka semo we so da enkopim so bebe fie ha ni enya nkata no hwe ne ma no adai o ka sem bi na me da pa asem ba ye tu ye bo ase ne aka di atwam na twam enne na ma mi di aba brani entrance na se school no mo kɔ no ana ne bo ɔden a brani entete so na o twibia menya se dia ma omu kwasempa ni wotu onidi wotu onidi enkromfie nwoche omunya de no madidi na onwira na ya ma mi ublem ni pie nya yie hwese o kasa kwa ne ho so ana ne ho so na ya jai wago baba wiase wo ba na be kire ode aye na me kan sem bia kire wo so ni oba etie wasamanya na nim batete o Nyankopon na aye wadom opie ni ho nim batete Mr. Champo meboa Nyankopon na aye wadom ma mi antima tete ne bana enkire zo na agya no akra 15 years waso said the kama ba so no ahani tamalekura okwa kodi aba e no de agi bp ewu ana wawu okọ enkola na asem ye ken ase eda form e ba hwe nana ya nkora na asem ye ken eti Solomon ba bi owo bia no omu frɛ no producer and some frɛ no e kan tell say o mani number on send this can so ni anyima nkora no adai muma mema bi da bia no ya na mani atete ansawe so ni edi atam ana mu wa mu hwe mu ana samfon ana o mu kekate nana ya odi ana wo yese na wo yese edu ba bia ya mo nti o mu wase
Solomon ini Solomon enya nkwase ade we mi no be yo ohini Solomon na nyansa wo ni tirim oni ma wale ohwe onye ne mprafo otwe hu nwi nti kosi sen ohwe wo mu nyina ye what did you make na ma pebre o na wo Solomon ti ha so ti trouble so so ti awiabu so na airport case na da ne stress no so onye ni packet wa hwefu ekura na wo jose chain nso de am say blade de ni bia na sezie no na ya che ya funti no obi ano de bia to ni kom onu Solomon ka wo benya che wo ya to kom asafa futa safi na Abraham pay ye me na ya o mane nkura na wiya yi yenko second case yenko second ya be sa ka bia ma na me ka o se aha eguso a emergency Ghana TV eso bididi se obi bia etie nsem a ye maame ekaye ene nsem a bemu ayi ekaye one maame no na asem enhyeda ensisi so emmame ebeba ne sen na oba ne bema etwempna na unim sempna twi wunie unim bema no edwuma bema ne ye uni bebi a bema ne tede unim ni din unim bema ne age ba odo baba e de ama bema ne esan se bema no maame enimu nti wunim bema ne maame ba unim bema na nkasa ena odo ba ketua we e de ama bema ya ma bema no e de na wunienu na maame no wanya ade ne se bema no ne akora no wo ba ko no na nke se unya bibi e ka wo ho na according to bema no se maame ne se ompene emma one ne ba no entene sanse ompe ohia e woni busuo ompe obi a oye ohia ni enti no hu se oba ne bema ne te na hu se bema ne ohia ni ade nti e na uma akola no ene bema no ewu mienu si abema no so na adwen se onhwa akola no enti abema no so mpeso be hwa akola ne se ebusuo no edi mani bibi efi bema no ho bema no so eni bi eja afi no no so abrabo no obo na awewo sema ewo mu ne se akola na omoka ne ho asem we film na 15 years according to maame no say akola ni wu ye no na we di 15 years bema na di 30 years e ko ni 30s akola no 15 years me die maame na asem na me fa because maame ne say na akola na e di 15 years na akola we di 15 years die bp e fa ho ben pressure e fa ho ben adwenjin ben ya na akola 15 years so dwen a wo di pressure wo di bp atwa na nanom e won sie akola 15 years mama akola ya adwenjin ya makola efim esanse one oni ni efie ni bi onu so be ma no so na age se onhwe nkola yi ti adwenjin e de akola yi akowu na maame no so anya de 15 years akola no e wo SS e wo JHS 3 or JHS 2 a or JHS 3 na oni sen mi age ne de because picture me hu wa ha ni age na maame no born me ka say e fa na minini because omo pa che say akola no was 6 years no e na owo the first born na because age ama me e ma akola to me en fa kwa usa akola no we na we di 15 years into owo the first born na we di say owo the second born na we di say awofo no bi wo ho no ma esre mon kasa nchira mo ma no uhu sa akola no kwan a ofa so na nya kwana kwoti be ma no warning mamefo bi wo ho no ma o de sa agwa no ba ne ba ho a we plawo itu uhu se akola no start yes anyama no no akwoti be ma no warning because akola waka chen se oba ni sua oba no afi na okọ school nti o pese o hwemu na okọ ni school ti be ma ni njai so odi nechi ba o maame no wahwe okọ ni okọ ho ni ana o ya we na wahwa ti se wa wo ba ako wa wo mienu ensi ho wasanso ahwere ne nkwa awo fo ni yesre serepa
unse baby a oba ne ekọ ne enya na watwe na efi ho boko because anka kwai wan fa ne wan ko shade we mu a anka kwai BP ema no nhwere ne nkwa me de kwa de BP no kwa na esanso ye me wan akola 15 years according to my no say akola na 15 years with me ahwere won kwa 2 BP yale so be ne dem amen na ka na asem me ameti amintimi nkebi ebusia aha ena ye de bibia ebisi yemfa we into ye hufu yemfa ye maame ne sister ne ye ba asemi into ye hufu na yentime embo ye bra yi na meka osa aha eguso aye emergency Ghana TV so subscribe na like na share so ema afufo no edi ameje so ane keche mami esi anesen yebesanso edi shemo ewa hype. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.